min waktu karuan insyaallah taala sa itansuko waktu inilongta puro na to kalasan puro mulia amoy in tuban tanto pagtawago na kumaas tinapon palugay dari in guru mulia kalasaan walong naway negosyo sa Abdul Rahman فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidan dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan jadi naisab kami mga kamaumasin sin kamu kabiaksahan hiatod na mo naisab maun kanyo ingganap ganap pangadjian amin masih kita niwa pengajian bunga sin pag-iman aula na tuuda bunga sin pag-iman papasinguran ka to taniyo si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in pamaubog sin bariman usog iwan sin bariman babae. Tawakal na yung mga silayad to
kalasahan sila, lagi kanungnungan sila sin Allahu Ta'ala, dahil nga kabuhi nila, awla-awla na hakabuhi nila hadlaw wanarana. Mga kakasin sin Allahu Ta'ala sa barang sinabutan sin suat ini. In ayat pengajian na to, yatud na mo maun pahadarat sing kamo. Ayat surat Yunus. Ayat hika siyam pa ayat hika hangpo. Di ayat ini biulansangan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ahinang marayaw. Sabab na ini nang marayaw, makapayapon kanila hakabuhi awla-awla na hakamatay. Kapalan sin mahasud si mahatinggi. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Daran biyabaita sin Allah Ta'ala in pagtawagan niya, in pagpakuyag niya, ang mga bariman usog, iban bariman babae. Lamod sila ring mga min takrimillah. Dahil mga yanugharaan sin Allah Ta'ala karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat. Karayawan dunya, wala nila liupas. Wala nila liupas. Sin rejeki yanughara kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rejeki sin adlaw, iwan sin rejeki sin duwom, napakay nila pahikapuyag kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakay nila man hikapuyag kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalasahan sila dahil nga dunya sambil paadlaw akhirat. Sa unal tungod palman sin Allah Ta'ala, in mga bariman usog, ibang bariman baray, amin wala na butas. In palsugpatan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaamalan nila in rukun iman unum hasalakan karayaan sin Allah Ta'ala. Wala sila nagpahil-pahil, wala na sila nasasaw, wala na sila nalirap. Sabab na malanu inatay nila, malanu inakal nila, iwan di makaatukan nila in panasat sin syaitan iblis, iwan sin syaitan manusia. Yung mga sila yan, palman si mahasok si mahatingin, malan sinatay nila. Yang malanda sin pito ang gauta baran nila. Mga anak apo at tiranan, piyo-piyo in waktu na to, damit kiyan haupo-haupo in pangumulan na to. Sarawa, lipat manglipat sin Allah Ta'ala. In ammal sin atay na to, iwan sin ammal sin pito ang gauta baran na to, at pabila siya yan magad, hatiranan kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanu wa amilu salihat.
Iamalan nila in rukun iman unun hasalakan karayaan sintuhan. Iman iamalan nila in rukun Islam 5. Demikian hatiranan karayaan sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iamalan nila manin iyan. Induayan haatulan karayaan sin Tuhan, yahdihim rabbuhum. Panduan sinat Allah Ta'ala yung pangatayan nila. Patujuhun sin Allah Ta'ala yung pangatayan nila pahinang mabarakat. Tundukan sin Allah Ta'ala inakal nila, inpikiran nila pahinang mabarakat. Sabab amuyad tuing kahunahan sing karuhi na to dahon pagkamatay. Iman amuyad to impiangangayo simbar iman usong iwambar iman barai sin pangayo nila sin adlaw damikyan pangayo nila patuhan sindu. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Hidayatan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Asabab kubdan yung pag-iman nila. Asabab imamu yung pag-iman nila. Imamu in pamarat saya nila. Iwan imamu in panauhid nila. Aula-aula na kimugdan ing katan hinang sin ang gauta baran nila hatiranan karayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ako, magkaunahan kita niyo hamasa na to ini. Bang, in bar iman usog, ibang bar iman babae na kauna. Impagguna nila, nadukot nila hangga 2%. Yung kita niyo yaon, suway na to dubo. May tayag to, sabab matao din tatandasan ka to tanyo. Nahinog ng kayong tao. Matao din musiba rin matong ka to tanyo, naluluin tao. May tayag to nahinog ng ka, nalulu sila. Sabab wala doonin hukot karayaan sinallahu ta'ala. Sabab wala doonin pamaugbog karayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na imbar iman usog, iwan simbar iman babae, at sabab kugdan yung pag-iman nila, yanduan sila sinallahu ta'ala, hidayatan sila, hari makarao si syaitan manasat kanila, si syaitan iblis, iwan ni syaitan manusia, di makaraos manasat kanila, sabab tiyatampanan sila sinallahu ta'ala, dahil hakatan mangi sindong iwan sinadlaw. Dahil habasabyan, magtumba sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila, bukod din sa dunya. Tumbasan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw kana tajri min tahtihimul anhar. Kakuyagan, naming kakuyagan sintawiyaw, magpayo-payo. Malaol na hapagpayguan. Hapagpayguan tuwig maasin. Hapagpayguan tuwig way asin. Tiyakuyag sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtihimul anhar. Mag-anod-anod. In tuwig sa rayaw-rayaw. Hasaw niya. Pagpakuyag kanila. Bang sila kimuyag sin kita nila riya dunya. Malingkatin nakadbuhangin. Mahigad malingkating kidsapa, malingkating mag-anod ng atas simbungod,
Iyan alamat sadya sa lingkat-lingkat inadlaw na kana. Iyatarama sinallahu subhanahu wa ta'ala hamanga sila bariman usog, iban bariman babae, gawgot sila, hawala sila nasasaw, hawala sila nalingap, hawala sila nataabmit, sumarawa, iyalop nila, in kabayaan sinallahu ta'ala, wala nila na iyaloping kabayaan nila. Fi jannatin na'im. Kapag dapa-dapaon sila sinallahu ta'ala, sinsarayaw-rayaw. Kapag dulon sila sinallahu ta'ala, sinnimat sa taon-taon. Hawala kaya na naman, hawala kaya rihil, kanila riha dunya, tumarawa. Piyun na sinallahu ta'ala, intutong basan sa rayaw-rayaw kanila, fi jannatin na'im. Anong ni'mat sila? Sinallahu subhanahu wa ta'ala, hadlaw ka na. May ta'yad to kiyarihilan sila simbihad turagbus. Sabab wala sila nabutas haupat parakala. Taingukan na to mga anak ako inupat parakala ini. Amin makawa taniw pangadjian di hayat ini. Iwan hayat kaiwanan. Biya sin dagbos. Biya sin biyata sinallahu ta'ala. Hinang sim mga bariman usog. Iwan sim bariman babae. Yammalan nila. Hakabuhi nila. In atulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kaisa. Tanzimu alakatul insan birabbi. Miyagad sila haatulan, parsugpatan sin manusia tujuh patuhan. Parsugpatan sin katan manusia panagpapanjari kaniya. In naghatud, nagbaita sin parsugpatan yan, kanabihan iban karasulan. Dahil sa kabihan mga anak katuatiranan, barhajat kita ni utuuda masana to ini. Umalup sin parsugpatan, alakatul insan birabdi. Parsugpatan hantara sinipon iban tagipon. Amuin lilay hiatod sing kanabihan, iban sing karasulan inhaulihan nila, junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, in nagbaita sin suway tungod, ahon parsugpatan sin ipon iban tagipon. Na nabutas man mano siya nga parsugpatan tujuh patuhan na atod na kamo sing kahalan si mano siya masanatuin. In tao Europe bukon na kahalan tao in kahalan nila. Pialamod nila na in kahalan sinhayop pakahalan nila. Hikaruwa piaarad nila na in kahalan nila pakahalang sin kuntara nila. Amuna in syaitan jin, iwan sin syaitan manusia. Unang sabab niya, mga anak ko, qat'u alakatil insanu birabbi. Sabab kalna nabugto, in parsugpatan nila antara sinipon, iban tagipon, amin hiatod, sin kahinapusan Nabi, hinabi na to Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, in lapal parbagutan,
parsugpatan antara sinipon iwan tag-ipon amuna ing kalimatut tauhid iwan kalimatut syahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amuad tulapan agaran sinhinang amuna iniamalan sin bariman usog iwan babae sindum iwan sinadlaw. Nalawa hamasa na ni tiyay kuran si Mano siya amunyadto. Nagkansang imano siya naglawag. Salta nagpataod simpal sugpatan nila magkahi. Sindihi kahalulay sin problema. Gamayan timaodin problema. Sabab na wala nila iakad, tiyay kuran nila, ini paghahalulay, sin parsugpatan, hantara sinipon iwan tag-ipon, iwan parsugpatan, hantara nila magkahi. Amun imbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unjila ilaykum. Agarani usadya, in uno-uno na piatulun maun kaniw sin Allah Ta'ala, hiatod lilay maun kaniw sin junjungan alayhi salatu wassalam. Mayta, sabab yan dunhan in hukut, yan dunhan in karayawan, yan dunhan in pamaugbog sin sila nakauna, aming giulal sila sin Allah Ta'ala, radiyallahu anhum, waraduan. Makuyag sila, umalop sing kabayaan sin Tuhan. Di nila kakuyagan alupuning kabayaan sin pikilan nila, sin napso nila, sin sahwat nila, sabab buko na mo at piyagpapanjarihan kanila, in piyagpapanjarihan kanila, makadsadya sila, sin kabayaan sin Allah Ta'ala, haparman niya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Na ini karuan niya mga kakasisin Allah Ta'ala hangkan sila pasanyang sintuhan na dunya awla-awla na adlaw akhirat tanzimu alakatil insani bi akhikil insan. Niyakad sila sinatulan kabayaan sin Tuhan, parsugpatan si manusia, papagkahin niya manusia. Tiyay kuran man sin taon, parsugpatan. Tiyay ta sin Allah Ta'ala, piyahato da kanabihan. Parsugpatan sin tao, iban sin pagkahin niya pagtaong na yan nakita na tunay kailuhalaan. Kailuhalaan, halawang simbay. Antara si magtiyaon. Kahiluhalaan, halaumbay, antara si magtawtay anak. Sin, piyapanjari kita sin Allah Ta'ala, magkasi iwan paglasa. Amin paglasa, iwan pagkasi, kabayaan sin Allah Ta'ala, dura kapapanjari kato. Dahil nga sabab yan, ingkatan kanabihan iwan karasulan, di nila ipagbutas, wala nila hiutas, dahil nga panagnaan sambil painapusan, imbiyayta sin Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hinangun na to yadto kallang, halima na to, hinangun na to yadto kantong liog, aliog na to, iwan hinangun na to yadto palmatahalaw sinjantong na to, in pagkasi iwan paglasa. Sabab, bugtuon yadto sin syaitan. Papagkaluhunin magtiyaon. Papagkaluhunin magtawtay anak. Papaglingugunin ang kaakama. Naglingog na mga anak po. May tayan. Wala nyimuk-nyuk. Wala himatul. In atulan parsugpatan. Hantara sintaw iwan tao, amin atulan niya,
hiatud sin kanabihan iwan karasulan ing kahinapusan naghatud junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Naparagbo sama sa sinabi iwan si mga sahabat niya, naparagbo si mga sahabat magkahi, naparagbos na igma ni mga sahabat si mga tabiin sambil na sadya pamahuli sa sumagawa tumaudin tao tiyo day makapamawbog si mga biyayta ini. Parang sinallahu ta'ala wa tasimu bihablillah. Pagbutok kamu manggayunggong hakabayaan sin Tuhan. Ay kamu magbutok hakabayaan sin akkal niyo. Hakabayaan sin pikilan niyo. Hakabayaan sin ingat niyo. Hakabayaan sin piyagtipunan niyo. Wa tasimu bihablillah sa impaghambukan niyo. Impagtibukan niyo. Impagbutukan sin kabuhi niyo. Sin kamatay niyo. Harap niyo sadya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kamu manglawong, iwan di kamu makapanglawong, iwan wayroon malawong. Aturan niyo mga anak kapu, hindi matuha masa na ito ini. Biadagbos si mo bintao, hahinang kalaunga. Dahil nga sabab yan, imbar iman usug, iwambar iman babae. Puas iamalan niya, in parsugpatan, hantara na iban sintuhan niya, ini karua iamalan niya, parsugpatan, hantara sin manusia, papagkahin niya, manusia nagparat saya, aun parsugpatan niya, manusia way nagparat saya, aun da parsugpatan niya, suway niya to kaingatan, in nakaingatan, iwan in nagamalhan, bar iman usog, iwan bar iman babae, way lingog halambay, way hiluhala halom singkauman, damit kiyan hakatiluaran, way hiluhala. Hangkan ini na hiluhala, naghinang manusia, parsugpatan, hantara nila magkahi, tiyay kuran nila, in parsugpatan, hantara, sin ipon iban tagipon, in number 1, in number 2, parsugpatan, hantara nila magkahi. Ini kato mga anak kapo. Hangkan sila, yanugharaan sin Allah Ta'ala pamandu. Hangkan sila kialasahan sin Allah Ta'ala rin diya dunya, iwan anugharaan sila. Nikmat sarayaw-rayaw hadlaw kana ini katong tanzim alaqatul insan bimakhlukatillah. Ingat niya in atulan dahil hatuhan iamalan niya parsugpatan pakatan piapanjari sintuhan. Ang parsugpatan mo pahayo aun parsugpatan mo pakakahoy-kahoyan, pakatumbu-tumbuhan. Ingkatanya un piapanjari sintuhan kay mo. Bukun piapanjari sintuhan, ikaw madto kanila sa gawa ingkatanya un. Piapanjari sinallahu ta'ala kay mo, habat supaya kau di makapanaykod dahil hakabayaan sin Allahu Ta'ala, piapanjari kay mo langit, piapanjari kay mo lupa, piapanjari kay mo hautan sin langit iban lupa, sambil malaikat piapanjari ra kay mo, habang mayan kau marayaw, in parsugpatan mo hantara mo iban sintuhan mo, iban marayaw, in parsugpatan mo hantara mo iban sin pagkahi mo, damit kiyan, marayaw in parsugpatan mo, hakatan piapanjari, hikarayaw kay mo, hakabuhi mo, iwan dahon mo, pakamatay. Amuyad to mga anak po. Ini kaupat, bayanu wajifatul insan ala hajil ard. Tiyatarang sinallahu ta'ala, hakitab niya mahamulya, iban hadis sin junjunganan alayhi salatu wassalam, in hinang mo, unin jiuti mo tudyo patuhan mo, unin jiuti mo tudyo pabaran mo patuhan mo,
unin duty mo, unin hinangon mo, hantara mo, iban sin pagkahimo. Wala man ingat sin tao, naglamugutin hinang. Naglamugot man hinang, nabiya hapunta ko rin, narumon. Di na siya makahusay sin problema ni Halaumbay. Di na siya makahusay sin problema niya iban sin family niya. Biadiin na bang siya kumuha na. Aming problema niya isa-isa niya, siya makahalulay. Sin bukon siya piyapanjari sin Tuhan, magda problema. Piyapanjari siya sin Allah Ta'ala, magda sin kasila sa halawm, iban harwa. Magda sin pagkug, iban pagkuyag, kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukon siya piyapanjari sin Tuhan, siksaon diha dunya, bukon da siya piyapanjari, siksaon adlaw kana-kana. May ta siya yan nabihan, sabab wala niya ingat, uno inhinangon niya, at wala niya ingat, unin duty sin pito ang tabaran niya, tudyo patuhan sin adlaw, iwan tudyo papagkahin niya, iwan pakatan piyapanjari. Kita niyo mga anak po, na uning kabtangan si mga sila, makahati pag-agama. Bang natuyad turi agarun imbihad turagbus. Falayuk balamin imriin ayu amalin malam tasihhu imanuhu wa tawhidu. Di tay maun sin Allah Ta'ala in sisiyu manu siya naghinang. Mutas siya rin nga pasugpatan niya tudyo patuhan niya. Di. Faman la ya'mal la yakunu tawhiduhu wa imanuhu sadikan wa kamida. Nagparat siya, sa wala siya nag-amal. Bukunda bunalin panawhid niya. Bukunda bunalin pag-iman niya. Bukunda bunalin hinang niya. Nauno yan mga tuan. Pagman sinallahu ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Hisiw-siw. Hindumaot naman, dugaing deng agama Islam. Pag-agamahan niya, sinjukop na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in karukunahan niya, in pagkaun niya, in katan karukunahan sin kabuhi niya, iban sin kamatay niya, way nanalipas. Kaya baita na kaniya katantan, wa may yabtagi ghayral islami dina, palay yukbala min. Yung maghinang, wala doon inatulan, kabayaan sintuhan. Di lawong taymang. Maglag na inintawad, law susungun, sinaun hinang niya. Palay yukbala min, di taymang kaniya sin Allah Ta'ala. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. In siya, mga adlaw susungon, ajumlahan na siya lawong waliyadu billah, sintao halawong kalugian. Na mga anak po, yari na masanatuin ni mataudlugi, sa way kaya na naman sintao. Yari na masanatuin ni mabanus na tuwang kalang, nahulog palawd karajum. Sin barkala-kalaan nahulog palawd karajum. Nikmat barkala-kalaan nahulog palawd karajum. Yari na in musibari matung. Yari na in alamatul qiyamari matung. Na mga tuan. Baita kato taniw si mga taumak ka. Amin malingog na yung katandon niya niya pag-agamain sila rin malingog. Lumamma na yung nakatandon niya ini. Mamaugbog sin pag-agamain sila rin lumamma. Yaring kabtangan nila kato. Wayroon dapat dumatung musiba. Mayta. Sabab timaud na yung taong nagmaksiyat.
Napabila rumatong na musiba, aon tatampan si mga bariman. Imbukon bariman, dahon maglamukay, dahon maglamukungot, musiba. Imbar iman, aon tatampan nila si musiba. Mataod mga tuwan sa sumabot kita niyo pila-pila ni nabutan. Daing hamang nga tampan, di siya ragpakan si musiba, kasratud doa, patauron niya impang hinduaan niya patuhan. Mga anak ako, liaul na yung taon nagdua, way pa nakaruruaan ng liaul na, mga namang durua. Biyasin sa kaula-ula, wala siya kiyawajiban. Biyasin sa kaula-ula, wala siya riyaak. Inda akan kanya magkawa. Hindi akan kanya mangawa. Dua ahimbaran mo, tudyo patuhan. Dua ahi salamatin daran mo, tudyo patuhan. Dua ahi salamatin ahli mo, tudyo patuhan. Dua ahi salamatin lundang karabat mo, tudyo patuhan. Ipapataud sinallahu subhanahu wa ta'ala indua. Maita, ipapataud indua. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru minad du'a. Patauran niyo indeng ha mga panghinduaan niyo. Pangayo kamu suhud patuhan bang mayan inbala. Yarudduha, magbalik. Pangayo kamu patuhan bang manimbala, yarpauha. Di na rumatong. Pangayo kamu patuhan bang mayan imbala, yukipuha, may stop na. Amad tutuhan ini pataud. Amad tu ini papataud, hatiap-tiap siulakan deng katutan niyo. Magusog, magbabai, magtaumaas, magbata, mga dua ayat tu, hindu kato taniw, sin na Allah Ta'ala piyang hindua asing kanabihan, iban sim mga sila nakauna salihin, suway na tu yad tuhipang hindua, sabab yari nakita niyo, hasa taud-taud musiba, saka wala kilal sin tao musiba, suway na sila ragpakan sing calamity, wal iyadu billah. Papataud kanila indua. Dahil nga mga ipangindua na ito, amasa na ito ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablaga ilmina. Wala tusallit alayna bijunubina man la yakhapuka wala yarhamuna. Patauran doa mo yadto. Hikarwa doa. Allahumma idfa annal bala. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo, tangkisan kami ring habala, tangkisan kami ring hamulka, tangkisan kami ring asakit, tangkisan kami ring akasusahan. Hari mo na hilapal mo, kalnaon mo na sadya, kaya nga tandasin Allah Ta'ala. Hipapataw dyan to, yari kita niyo, hamasa, hipag inu-inu sintaw habaran niya, hipag inu-inu sintaw sindum, iwan sinadlaw, may tayo ninabiyak na hinimano siya ini. Uno wahay problema. Way pagkaon, way pag-inom. Mataod pagkaon, mataod pag-inom, mataod badyo. Nauna yung problema. Nabugto in palsugpatan, tiyay kuran nila in palsugpatan, hantara sinipon, iban tagipon. Inikatuni ang mga tuwan. Hari nakita niyo ragpakan sintuhan. Simbusi barimatong simbala. Magbalik na maistap na katampanan na. Kasratul istighfar. Hipapataw din lapal na to. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala malasakato. Maulong kato.
di niya nasiksa unim manusia. Hadunya iwan adlaw akhirat aula-aula na. Bang nilahinang diya dunya, napataod nila inlapal, astaghfirullahal azim wa atubu ilayh. Sakali, suwain hadya pagtiaunan. Paakaroon si mga ngawin, kawin nun, akad kaulong na, mangayo kita ni uno. Hinang marayaw yadto. Nangayo kaampunan. Nangayo suhud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binato, iampunan dosa, nakaunaywan nakahuni, makahanggatos laong mga anak apo, impangayo niya, astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Way narusan niya. Naingkita niyo. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakahanggatong suwain katutan niyo, makahangi mo hanggatos sambil palabi-labi. Sababyaw ni ayat, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Di sila siksaon sin Allah Ta'ala apabila in sila yaamalan nila in pangayo kaampunan, iwan pangayo kamaapan, iwan pangayo pagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga kakasi. Na ikato, sani'ul ma'ruf, amuin nagihinang pamarayaw. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sani'ul ma'ruf, in nagihinang pamarayaw, yuki kami sani'it su. Katampanan kao rin hamagihinang mangi. Bangkaw naghinang marayaw haatulan kabayaan sintuhan, tampan mo nari na kau himinang simmangi. Di na kau simingud ha mga tao naghinang mangi, sa kalituan, pauwos maghinang marayaw, manglamud-lamud ha mangi. Ang panaimyan, misanin mga silayad tulong niya, iban papagpupya, iban papagpungut, iban papagjuwa, yadtura. Mga anak ka pong bukon bihad. Impag-akaran na ito, kala Allah, wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Taraktu pikum. Ipagbin ko kaniyo. Bukon piagbin ha Arab ha Makkah. Bukon piagbin ha Arab ha Madina. Bukon piagbin ha Arab ha kuliling sinula Arab. Piagbing katutan niyo, agad kita niyo. Tadi kita niyo laong kapaminan. Wairun halga katutan niyo, sin pamin, sin kanabihan, aula-aula na, nabihin na pusan, piaminan kita niyo, biyak dagbusway halga. In piyahalga na lira, mga bariman. Taraktu pikum amrain. Ipagbin ko kaniyo indua parakala. Kaya matanin ni sintaong. Ma in tamassaktum bihima. Sa lugay niyo ini, biyawag bukan indua ini. Lan tadillu, di kamu malawong magtuhan. Di kamu malawong palsugpatan patuhan. Di kamu malawong palsugpatan niyo papagkahin niyo. Di kamu malawong papalsugpatan niyo, parijiki niyo. Iwan di kamu malawong papalsugpatan niyo, hahinang niyo, hantara niyo, iwan sintuhan niyo, iwan simpagkahin niyo. Uno yan, kitab Allah, pamin katutani. Amuna in Al-Quranul Karim. Ini karwa, sunnati amunin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magbing kita niyo madto mga anak kapo. Amadto inhi kahalulay si manusia. Aula-aula na in nagguhulal ummat Islam. Na mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kaupat. Ikatampan sinbala. Ahsanu sufu.
maparayaw niya sa hapan niya, aula-aula sa hapan sa bahayan. Biyaon tuan, biya wayron magsahap. Sa bahayang Subo, wayron may itong sahapan. Parayawa niyo yung pagsahap niyo. Paglain tuan. Na sa bang bukon, lain kabayaan sintuhan, ay waybihan buntun. Ing kiaraog sin ummat na kauna, hamang abang sa Yahudi, hamang abang sa Nasara, nag-alaid na kanila, piyagangkupan na sila, hasabab sadya, sin, disiplin nila magibadat patuhan. Hasabab sadya, wala nabugto, impalsugpatan nila, tudyo patuhan, hakahayang, iwan hakasusahan, salida sila, iintibot nila, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin tiyo-tiyo pa nikmat dihil kanila, tiyo-tiyo pagkaon, tiyo-tiyo pag-inom, tiyo-tiyo pakayan, tiyo-tiyo sa sakatan. Yari kato na niyo sa kunom sa giday na innikmat yan ughara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakawa in mulka, iban sinbala, wala piyag inu-inu si manusia, may tayon na bihaon, inji matuha masa nila. Khairus supo, sa rayaw-rayaw sa hapan amunin panagnaan. Magunahan kita niyo mga anak ka po, unahan kabayaan sin Allah Ta'ala, patubtubon na mo nito, salam ka sila sa namo, ha mga anak ka po, hatiranan, mura-murahan, pagtaayunan na to ing kabayaan sintuhan, pagtaayunan na to in pasugpatan kabayaan sin Allah Ta'ala, hilos-los na to in jasad na to, hilos-los na to in kabuhit na to, sabab amuyad to, inikasan niyang katutan niyo dunya, iwan adlaw akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رجاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين